Joka maknaniku name srange Kristo bebera gapa sakantian gisku jaja negeri wina manggen. Mai kai nanggen wina nanggen cinta liani gemen yana. Mai kai joka maknaniku name thale srange wina manggen aceng yana. Tamrang joknabat kenang jokin kon aro saubarang antang tangko jokumun enne maksiam. Mai kai maksiamu saubarang agana joknaba genang ba angade jokata kumat aha ni saubarang beber ba saubarang de angade jokata kan kumat kujawakon ni wasansiamu ini mun cingyangna episi srangna odai gani project aro podsku paul ni janap kumun kita jokako matna niara antangoni ungja deba isoni onanisa episi srangna odai gani project aro podsku ko ni de nangdamat gen Unjana pat undang ayan tadi ha. Daw ada sesuni bakun yang namo. Yan episode serang na udah gini podcast aro podsku ko nina. Maina kasao aro beber aci nak simako jokata ha. Kasao ba Yesus Kristus anceng blongin kasa ba mairong ba ni kasa gata anceng kota rang ba kasa ba dong jamu anceng mandis kana kasa kan deba ni kasa ko sokjamu aru wana simangoni ungja isoni unasa isoli anceng na mairong beli kasa ni anceng damat namu anceng johan odai tampo ci do ba naknang damat nau ni kasa ni ko jana bahum maina isol aga sakranditan kasa wa antangi saksalang ko ni panti ko njok mai kayu beber agapa jengrupna jokata ni ko man gen ni na podsku agania lapa gaura de jachina wa kamoni uja maina ancung a unin dakemen nama hamrang na Kristo Yesu takamun anceng warango reirura Cina sol jerangko tarisoha lakpa gaura de Cina mo saubarang sancia antangko angari geljari jengaci ba anga nama khamrang ko takalici bawa kangal mandirang na utni caci ba isol ko salanti solan dang dige naci ba angade tukaha ne sancia di kema khabu kharin sia Yesus Kristus ni nasong amu mana Yesus Kristus na Yesus Kristus kon khumung e bebera jodi ang ni jokat ka bane na thang kiskon ba kha thongon donjang odin na una kang dikyo na ni ba na ni giskoni jodi gramai ni san ongayamu mani yumun yano agani gachum species rana paulocity yano agani gachum species su donggo mandirang na jekai paul yakwa agani tingachum maina kasao aro beber aci nasimangko jokata ha ninba khaba maina khasa kisa Yesus Kristus ni anjengna saksa kam kam depandiko ni saksa kam kam depandiko anjengna sijakna gadan jingi paprangna onin ba anjengko khasa ciwa jokata ha yakwan cita lugis kranamu wa anjengan din ndak kabat mairong ba kamramu dak jaha ode anjengara kalau mai rak kabau ngicim anjengan wisuna manjamu kalau ya lakpa gaura di Cina ba lakpa gaura di Cina wa kamoni ungja maina ancenga unin takkemen nama kamrangna Kristo Yesu takkemen anceng warango ri irura Cina isol jerangko tariswa anceng ara gaura di Cina deba isol ni don gemen niam ba kamusa anceng gora irura Cina ge aganiamu na antangko ba antang ni daking ba kamko ungnekin ba angade jokata ni kumat gen ba angade jokata ni kumat nahani chansia yude madok skajamu diba antangare ko maisina lagen ide Yesus Kristus ni gemensa angau ko kakke donge bebera nangta ba no khang nagda nanggen yakwan sing diskratna mainan tangko non khangjang ode antangare nandang diki nani ba gelsalanti geljari jenga ba
tentang kamu tak kalimat sekarang ramai desan ayah ini gimana cengis sekarang Cokat tani ko makna nira tangunya unja tani kamu ni unja di Yesus Kristus ni tani sakma ni cengis sekarang lalu ngaya presis rang na odai gini pot crochet atau pot skuko niya ha Hele kata sakadinan nakcakani ba sana barang ui kusa barang nakcakan nabagnang ni abebra sakan tikon mutela sakcikija yanida karenrang siangani gama disturb ha diba nami nang ami suat nang wanja sakan dikon kima kapasina video ko namna get semude asmam channel ko subscribe ka ito nang pabo mutela yasa